so ba ni fie no ne kyese anytime bi obi hu opa ni bia kyese obi na no ne kasa nenum pampan e bofa ne so enye ize kura o enye ize na bante na topest awodo a wo wiase mu nyina na today mouth wine oh kyese o dia yesa nothing could be otrans no say no cheeky misi me di body yachia senti me di dua nipa mu a wanhwa na akoye nsem bebre enti wantimi anware no sanso na be ma bi so hu oba bi a no se ope no oba ne nanante sa oba ne se wo mu a no wato paste na ode akoche no paste bi obeti hu dawuro bi otokoche no but won sa abrante no ade no bofa ne su se ya na aye bibi e wo ho enti no obo modern no hwe da bi ope kwan bi so boko e no de fa ya na chese odwane yete se pa akwesi a ohu Queensta wantimi anse ne pe enso pa akwesi de enye senti ni bi na na etete no enti mi bi sase de na de sa de ne ba eda ne mini doctor ni bi kokasa ya o se bibi di halitosis se halitosis o se halitosis o na ene no makofa eyi me pese mi hu ade e ma obi enum no etimi jeme na asa an eno ni asema me pese me no betwetwe nkomo enti ene minister ka Dr. Dora Oforiwa Hall oye office Zoe Dental Center ewo Jowlu aba be kamensa doc akwaba ye na mpomboko de yesu adome ho ye pa de na ma obi si obi enum tumi bonwa sent gina nanuma chese otwitwi nanum kra sent ontwitwi ya sent eni ontwitwi de sent ne ye west kra a enei egu nkrofo relationship a chese ye hu bi anye ye yesi ena ma yanum bon ana bibi foforo ho ma yanum bon okay beda santi shaf say wa ma me akonya pese me de akonya so chia wetitiefo nyina se me da almost so mu nyina so ma tune in to Asempa FM enti ya kan halitosis a ya common ya tehia bebre out of 1 in every 4 people bia obeshom bia dipa ba ko so dipa 4 dem a dipa ba ko de nkankan kakra be wo ho enti common na bibi wo ho a friend halitosis bibi wo ho pa a friend halitosis enti no twi mu no ye be kan enum kankan tiawa yanko na enum kankan de na de ba enum kankan no niema bebre wo ho no ma edeba enti ye be start every wanum eno because enum kankan no say enum kankan na be fi wanum na aba enti ye be start every wanum say dia oral boni be kan oral hygiene say dia wanum etie say dia wudi ni etie enti nkofo bebre no mbeba no doctor me tin kankan wanum wo be hwe about 80% of them no of sankofon enum problems na omo de ba fi enum ye be kan local and I say local just say enum na hwa na enum eni nchen 20% no we hu say won chen but majority nkofo bebre no enum na dia won chen ne hinefi okay dia won chen no ye betimi aka say dia be ye ma mum timi ka say we nanum bon ewo ni trim okay wo de ye vetri mu no brefofra be ka trim de no ena ye nka yanum say dia ye sinesi etuetu ho no na ma yanum bon ana say yentini no na ede kankan ne ba kankan na hinefi ba okay say dia me kan ye no enum de no wo esen wo wanum wo techema wo wanum ye frɛ baby palette eno no ye roof wo wano no wano no e wo roof a ekata so we dompe bi e wo wano no so do techema kan wo se ka dompe bi e frɛ no ade bi dindindin wo wapantan soro bedase eno no ye frɛ no palette na wo san wo gam ene wo cheeks nti enum kan no timi free niama bi a akochim e wo saa niama yi ho nti ye fa ne se wo enum kankan a one thing ye frɛ niama yellow bi timi ba nkofo bebre simu na yellow na ya na fi na ba nti yellow sa yellow no ye frɛ no plaque e start a soft utwitwe timi kɔ most of the time ntimi nkɔ na ye den sa na ye frɛ no tata eno no wo betim di pin
wobetimi degrader dia be bia obeyi bia entimi nko enti eno no eye aduane a wadi intasuo ene bacteria ewo wanum ena e form saadien eye den inti sia bacteria no form na eye den sa na atare esene ho ene gam no inside ni ade nyina inti atare ho sa na bacteria no emma e produce or byproduct e produce hydrogen sulfide and emma sa scent no e balance sa na yellow no bacteria no ne byproducts sa enum kankan inti sa plaque ne tata no e form wo ye num sa na yellow deposit na wo ye se ho no eno no enso ye number 1 e na wo kaka wo wanum e fa se tokura ba wanum toko na da wanum no toothbrush no entimi nko hyem yifi nti didi a aduane ne baka akɔhyem aduane ne kɔhyem a ebe pro because o brush no because essence o brush ne ntimi nwura kaka nim inyi nti eno ane se aduane ne pro ebi wa wonti pain kaka enye kaka obi a na wo kaka oti pain but ube unsa sini timi bubu anasa bubu anasa eno aduane kɔhyem a o brush ne ntimi nwura sa tokuro ne mu nyi nti eno so de enum kankan ebe mawo patwa so eno so de enum kankan ena wo techema no ebi wo no ma otwetwe ne se onto no bo ase eno ane so call ya grigri wa wie techema na so to bo ase na wo twetwe ne yie wo to bo ase wo yi side ni nyina na wo de brush no so afa palette said ya meka ya sa dompe na ewo eno so ye twi so the brush na fa ho eno cheek wafono inside no wo de fa na the brush na fa gam no ho nyina enso kama na yi sa slime no na entasuo no ankasa na ewo nipa enum ebon enti na bacteria ne koka ho a etimi ma wanum bon there be entasuo na ankasa e form no de ma enum ne bon ye bacteria ne mainly na bacteria na na koyanum bacteria ye fa bibi se normal flora che say bacteria ye normal e se wo wanu beti eboa wo ma waduane digest eboa wo ma eboa wo wonu ma bebre but se to sin to say aduane ka ho na form na tare gam ne ho a eno na e de problem ne ba nti bacteria na wo ye num ne de enye se problem but utimi ka aduane ho na ye den na ne tare sene ho saa na eno ina de problem no eba ene ye wo starts with saa yellow deposits no na u jane saa na ebi ho no ma na akofa yare foforo nso abrew ye friend periodontal disease eno nso ma wanum bon ye number 1 cause periodontal disease inti eno no said ye obehu number 1 cause of bad breath ina ye very yehu no bebre e wo Ghana eno symptoms no so no say obehu se wanum kankan na e wo ho would be chewing gum obeto mints dia baby mouthwash wo wiase nyina obetim da ahoro wanum enko utwitwi osia bon se moje eba number 1 de bia me ka che eno nso tumi ma wanum bon me ka periodontal disease na enum kankan ya one of the symptoms no and let say no kra ne de ne ho ansa enum kankan no no kra de ne ho nti enum kankan ya one symptom of periodontal disease enti utwitwi osin se bia me ka se o sori no pa na bia wo horo utrim na moje ba so be ko emergency o sori no wani aye red na chese moje abeda so eno no be nti wo twi osusu na moje ba se wo se problem e wo ho kese doc yesi esi etimi ekum nipa enokre pacho enokre kokwan benso kaka in the first say bia tokroda wanu na eye infected wo jaw no wa pantai no especially a form there no ene asho there nyina but a form there no who say very close to throat into a free bb Ludwig's angina eno no san wa fono no kaka ni timi ma wa fono tu ni nyina enho no ye kese nti wo mene inteso a wontimi mene ohome nso a affect breathing nti eno no san chechema no so timi ye kese na fe na ada nti ehome ne be den ama nipa no nti ne yese wonya kaka mentwe ma wa fono ho no because had an spread in tentem especially say bia wo de
eduro bia wanyam ne saa ne ma edi hihye mu na wo de asra wonya asra bi kra na de hye mu na jai wo de sra so etimi ma saa infection is spreading ten wo be hu ana jaw na spread from left to right na jaw left to right ni nyina ho no but doctor say wo sin so wutu a ebetimi akum there be eno no say we report it to hospital no late na especially omo was problems ladrix angina ye ombe koi ebu on me say ye je oto ho ne ade ne ma wo eduro fa because untimi mmene ade e kaka no nyina na ede problem na ba nti ebu on ma rumors and say ebu on ma our problem deda e wo ho ansa na ebi okotu ne sen nti sa wo kwa hospital so catch doctor oh me wo bp me wo say so that be a doctor ni be hu said dia obehwe na wan kan che no na ebi a wo bp nti sa ye check wo bp nyina ansa na ye tu sena ma aha doc sa adie ya ntasuo ni ne ma ekeka ka ho a eboa no ma yanum bon emfie sen ene hyase okay ye wo ye na chese ye ntwitwi ye tekra ya na ye se obi tekre maso ye fita ye wo no ye ntwi ni tekre maso ye akola ya wo ne foforo wo se ye twi ni tekre maso na nanum ye beden ne ya pepa eno no emma onyi a nanum mmon ena mfie be na nipadu a sa wo se friends tata e best start ya ba wanum okay inti at age na de akola bia no me fan say baby yan start baby sa question ni baby nti yan fan say baby say de be will be cleaning nanum baby oni se but o techema ono milk ono so nanum betimi abo ai be nanum so no so nanum betimi ono milk milk ni betimi ada na techema so say techema no wo ai say nyin keten nti e trape niema na yedi no nti sa milk na onom na tare na techema so dia be ne say wo de warm water nyen so hye nye nso ebe wura akola nenum warm water keke the dead nso the dead now the gauze and now cotton clean one they fine now they are showns and now they are paper nenum especially in the texture man so every day said be an nenum bon because e ma nenum bon especially that so sa na e ma e bi mo hema nenum bon e na omunyi ne e mo si fifi a there's around after 6 months 1 year ona now who says ba obe started the toothbrush I don't know be say brush ikura mo tete no ne ya wi sokodua eno ne ya wi ne ya ditwi ase a enka ne ya dibidie ne ya bobidie na ya de body eti abom ya se eno ya ditwitwi ase na eboa yen enam se brush ne kura ka ho na yesi no ayembre me wie nkola no na membra chere me nde sokodua na nka mpese yesa akọ okay inti sa enkola be start to brush omo wo brush ma enkola ino mo toothpaste ma enkola inti ahun hia say wo toothpaste na wo use no wo de betwitwi akola na sen because toothpaste for mpanyim for no ye free bb fluoride ya specifically for mpanyim for toothpaste content in tu na akola so ntimi nto intesuo inti no an say wo de twi na so be mene na ya mpanyim for den too harsh unse sometimes you choose a crown when you show. Into what decide could you choose banana and man and ninja brush and into a born mobile also maybe on peso between because toothpaste now you know and yet and you're fine and call out toothpaste be brew or your anka flavor your banana your strawberry different nice flavors are and baby sikase mu kweme be to me paste aso ato me bade e se auto na de na mu mayen ko twi sokodua ne emfa ntwi akla sokodua no so mpe na se maami betimi awe no e mra no de twi ni ba no say men ne obi an share toothbrush nti wo maame no wo we na there can be transfer of bacteria na se bia na menum mo ye nim no sa for sure e bia wo and other conditions are on per se wo de be ma oba no nti eno no be ye be advice say obenya toothpaste a age ye be kan say age appropriate akola ne betimi use nti ko supermarket and pharmacy a wo be hu say ye wo infie 0 to 2 dia wo ho ene ye wo 2 to 6 ene ye wo 6 to 12 nti ya chiche mu sa nti be select wo be fa dia eyema akola no at that age na wa pen toothbrush ni toothbrush say eketwa e be ko nanum kofa toothbrush kese a entimi nkwa akola nim na esa na enkola no mo bre o mu twitwi o mo se o mo mpe because na se enya report be mpa no mpe so be twitwi ne se o mpe so be say because who use wrong toothpaste ni wrong toothbrush amano into o mpe so be twitwi ne se na back to
say time ben na plaque ne tata na form nti say almost ne fifi ne de say dey make kan wudidi nko a de plaque ne tata no ebe form me any saliva wo wanum nteso wo wanum nti saa de na form me a ye be kan say every 6 months bia te say dey wo be ko salon na hairdresser na twitwu ahuru tim ni ade no saa na dentist no so be ba ne ho no waka say patcho be say twitwu me say man because in between was senom and then me can say say floss ya nya ade a moye floss na nu ne de ahoma bi aye would be by I me de be chem ahoma bi a ye de cleaning in between the teeth because who did no na za ahoma na if bi bra na ye hwe ye kofa ne oh supermarket call pharmacy obi na ko supermarket call pharmacy bia baby om ton ndro drugstore call drugstore bia na papa drugstore where me pay floss obi ya ma now they eno no twitwu sini wi a in between now they cleaning ho wo dey be cleaning in between because was toothbrush na intimi nko ho kwan be na wo be ye den na wahu se wo se no eniema bi ahase kekem wo be hu say wo be hu ni say color na sesa aye yellow ebi kwa dey timi ye green ebi kwa timi da black into wow wo hwe wo family wo bi onum wo say eniema bi hyehye ho does it mean say obi ne simu enye saa na ekire say de ye keken ebi plaques na bi nhye ne simana ebi hye ho ebi ho no me wo gam na se obi ho no ma ye sene chemu be say 3 ebi ho no ma wo be hu ebi ho so hye gam na se nti gam ase de no hu nti ba dentist and say we ono no be obecho say won hwe gam na ha say ye wo we a ye de becho mirrors nya de be yi acho so hwe ha say won say ta na me ye hye hoi ni cleaning ni nyina wo be den wo use toothbrush nim say bi mu use pins na ade etimi di but omuntimi yi ni nyina obetime yi bi bebre nso beka wo ba dent so comfortable wo betina say ye yi ni nyina dentist yem dentist ni ye nana no man ko dentist omo de body eti ene twi wo muse adan na ye gyaye nu okay sisi an ye nana no no ye need statistics say omunya dental problems almost omo hair about no omo diet no so was totally different sisi afọ aduane na ye di no so at least dental issues na nya more sisi a diet na more refined said ya broni beka no ya sesa diet ni bebre emo na ye be dia more refined I mean sugar na sania ma aduane a ye di ni so ka ho na ye num ebon no am dental problems as you say na ama ye num akobo ama ye num akobo nti ye can say nti ya na mom use sokoduane ade no sometimes so na more problem just that you need data no to show right now no because our clinic na bantin ko for ni ehu say okay we na problem no because sokoduane sometimes we use no mo dey push gam na away into bon say na gam no from at the long run na sene nyina etutu na sene nso nyina ehi nti no ye hye dey ni data no but see and the betimi aka ne say so we use say we visit dentist every 6 months so be usuminsia bia na eno no ebema enum kankan na ko ebema enum kankan no akọ because say problem bi wo ho no man doctor no betimi ehu ne ntem or be identify say okay I had a problem I think say water chairman ntwitwini ye nti twitwini ye I think say what start here gum infection I ever friend gingivitis they make say periodontal disease no started from gingivitis na enyinko na affect bone na support yes no eno no na emase no hinhim na fe na etu afri mu na fe so wo ha na mesini tu ye semi wo ha na mesini tu ye dia na ya Asempa 94.7 dwumedie no ya sitreme na ye hwe ye num ehun asem ye se eni emu nsem but me chiro say aboafo bi eka me ho ene Glaze Africa present was what the dwumedie bi Ghana Women's of the Year honest dwumedie a wode bo ema ba so nansa dwumedie na dwumedie no ye de bo ema watimi aye bibi Emma abroso abaso enu nti no wo hyase ya wada April busome da etoso du baako enu no wo ye high level female ma CEO for breakfast meeting HSM ma wa biebie won adwuma ena wo ye won breakfast meeting woni UNFPA any SDGs advisory unit no ye office of the president enyina eka won hu bi dwumedie no eba so wo moving pick ambassador hotel won crime nea oye guest of honor chief of staff honorable
Frema Opare Sana ni fiada nso 12 April obeye She Summit our EcoBank head office and wo main auditorium no wo rage osebra na be hia enipetitiru bi te se mata Opare nom denta moatenom na munyina munni nkomo memrinda no eye April busumi edoso edumi ensa no en wo beye awards night no ema nipa beye dua watimi asesa won adwumam epeja wo adwuma de asi ho ebeko so live ewo DSTV ewo La Badi Beach Hotel ewo Nkran Mr. She Summit wo pese wo bisa ho nsem na nso utro din koka ho afre won ewo 0501581266 and answer 0302798513. Email ya shesummit@gladesafrica.com. One also jumedie ase Fidelity Bank or say believe with us. Viv Clickhoot and a multimedia group limited and a La Beach Hotel. Media partners ya DSTV, any Business and Financial Times and with support from UNFPA and Innovate. She Summit registration no announce and Simbiano and on a medical catch on 0501581266 and 0302798513. Email call shesummit@gladesafrica.com. Bomode na woni wondi sawoso na dwumedie no tie mu nchechire mu ya tell say 3 music awards no finale no baso match ya bosomi etoso aduasa na kire say memenda ya wo the Fantasy Dome wo Trade Fair Center enumre no nso na ye de ahyehye so na pre-event gala no bonu no nsia wo round pavilion one fans ni music stars ni top celebrities beboa na wasimi absiakan kama na won wo ba be di dwuma wo dwumedi ase ye Kidi Kwame Eugene Wendy Shea Adina Medical Joy B Akwaboa Joe Metal Shatawale multiple Grammy nominated artists Rocky Dawuni and a Victor AD from Nigeria. But modern tickets no 100 Ghana cedi regular VIP 150. Now ubetumi ato tickets for Joy FM Airport Shell Bacho na Total Fantasy Dome and the Watch Shop any UPSA edin hwe ni mu frɛ 0540106466 na book wo table and na say wo VVIP section. 3 music awards Joy FM Hits FM Joy Prime TV and a Fantasy Dome Love FM Joy News TV Adom FM Adom TV Asempa FM Nhyirah FM myjoyonline.com supported dial *713 *2# na koswa vote ma wo favorite act na ontimi win 3 music awards no or say music here for the music. Okay. Beka ya pono ho Africa favorite artist ya pono and entire Hits FM crew no what day an electrifying evening experience every cockpit lounge and a bar Achimota Mall ni mo day 29th which means ochina 8 p.m. sharp now what did you medie no asheshe so ubenyo opportunity we share ya pono one-on-one ani ne di nkomo bra all night jam no air cost superlate experience won't mean you who film cry 20 Ghana cedis per each medie hits 103.9 FM Joy Prime Etechere and a Debre Bulgarian wheat Dr. Gawal Eye Hospital Airtel Tigo and a GHshell.com and a war so one solo up close and personal. Asempa FM Walk with the Stars and nay yen ye de bow and a man for so edgy ye be and check ye did dwumedia would wash so na we dear a scene dear die ye and net ye ni stars ni celebrities and ebe boom anante ye nante no nature ye tintin ye mpomu ye daben mimrin de ebe ya ne na wotwe and ye did dwumedia no shase Asempa Ultimate Sports and a dwumedia wo boy chi wa shatofo and a waswa enti no wo keep fit club wo supporters union corporate organization munyina mo mbeka ho ne ye stars no enante maybe ana so for ye star ebi ana wo ye doctor obi a ye star nti bra na beka ye ho wo pese obeka dwumedie ho abomoden se wo be frɛ ye na ne ye din sa wo so na kire se ye tro wudin mesro keep fit groups bi a mo beba bia no ye nyem hwe ye free de hia ne se wo be frɛ 0540106467 na wa be tro wudin so me ne me keep fit club na eba
na enipa 100 ebedika be PM ne be free health screening amom mesra de ye ni nyina eye free Fido money lending ena ebo ye chidom ena mybet.africa ena nana penyin herbal na yarisa penyin ne awrade wo nyina wo boy chidom ene ye de dwumedie bro se bra na ye nante na ye ngi yani na ye ne ye stars no enante me catch you say ye presenters wo ha nyina ka ho movie actors gospel artists, secular artists, mpanyinfo ministers, MP, nipa mpanyinfo, CEO, adwumakuo mpanyinfo ne ade nyina eka ho nti be join work with the stars no. We be opportunity so any omotwa selfie. Enti hwe na when you hu mfi adutwuma herbal industry se enei or the adutwuma bitters any capsules aba or the boa ukoko ayemutiem we fichiri kro ho yawo rheumatism hypertension ene honam ya na mbo se wo yo ba no wa fa afuru amesra o mennom wo ma obanufu ankonum bi wundi mfi edumanu a mesra adutwuma herbal bitters ne capsules hwe na wa ankonum bi man couple capsules or say show your crutch powers eno dia wuti show your crutch dia na ye memedru won wa wo low sperm count sexual weakness STD infertility waist pains premature ejaculation long time to get another erection mo ena mu hia man couple capsules mesra edro e man no mu bi wo ya abofra men nom memedru nie Bomodena Fred Duchumwa Herbal Industries was 0208 161 800 and 0242 665 154. Na bomodena wonso koje adro ibi na fa show how far ye dwumedi ahoro no nso eguso a kwasiada na omienu akwankyere dwumedi ye papa ne ite ekote gudi bebro medu memrenda ebo no nsia kopem no nso abrochire nkomodi atoaso a ena no nso kopem no omotwe nso eye abebuo enti hwe na dwumedi enu tie bi na enye mfasode ma mame enti no apart from metwi mesen edie biu na metimi aye na manum ya agisenti etimi akọ so enye enum kankan ye wo bibia ya kan say chronic and I say transient eba na eko nti enye asitwitwe nko a ena ema enye asitwitwe nko a ena ema enum kankan no eko into because already now as no one born what you choose yan ko into first ade ba ko abeye no pa ne say ubekwa akohu doctor na wa hwe doctor no doctor o hwe enum ene ese ho adwuma into ubekwa akohu ne dentist ubekọ no waka say senti mi fa nko doctor mi bi onu so a onwane de onwane ono na esese ukohu no nti memfa ne ma nhyehyɛ wanum memfa ne ma because already we use ne ma bebre anka be boa nti kɔ na kohu professional first no be check into check ne ewo wanum a omo wo ye wone ma a wobɛyɛ a ebe ma sa problem akɔ a embe bio okay se niema wo ho ayebeye ema emmabiom dia na ase wo dia ahoma bi be kire yen ahoma na wo so wo de kire ne nyina ye kopa bi to na ye di eyi yasim esan se ye hu a ene ade ya keka yasim anisa ye atwi na moja eba enu nti na ese wo kod ayi eno floors no ebetime reduce se de ebe form sa ade yellow na form but enyi ni nyina enu nti na ese wo kod se de American wo tri mu no tri mi wo kod ayi hairdresser wo kwetwi kokoro sa na ese wo kod doctor no no nso twitwi wo sinema wo feeling ne very wonderful na yesi enkola sa yesin a yentwi ni yie ni ade ha mofra pa etimi affect o madisua pa because say uma akola no before a obema na nkasa twitwe ne se bi mo ma minim se na se awofo ne ye embrace ni ho ye busy so na pa 4 years kwampo na wa fi ase twitwe ne se nti ema nkola ne twitwe o musini ye nti kaka eye number 1 a ebeba na kaka so sie nyina nim se dia mpenfo kaka ya ba nkola sometimes ye mutim de show mo ho ubehu no na ye kese nti painting not a class a ontimi concentrate because yaw odi yaw e wona sinim yaw pa wo honom nti eno na ntimi mo concentrate ana se kaka ne basa na e se o de ne be ko hospital a e se on ko school sada nti de ne mo mbesua nyina no na wa mese na eno no sa no so e ma ne keche nti ne yaka se ma nkola no enya de na nkola so omutimi sere omo ho
mo pa nti obi won ma ne senanim nyina ye tuntuntuntuntu akola bi wo ho no ma esa na ne navufo no besere no e ma ne confidence no ontimi nkasa kra wo class because obi na no a nkwala aka no ombesere no nti sa ne ma nyina sa wo fo no bomode hu sa oba no sen aye tuntum kwana ko hu doctor obecheche odi abe said be a obema ne confidence awo ho betime bie na no akasa na numbon a nkwala de omunni ayo betime aka cho se wanumbon ade na wo de wanumbon sa nti ese awofo no mu hwe ni ye bebia homa no but quick one na obi mini obi di nkomo na o ka se 3D yare se wuyi fi ho a yare bi ade bi so ha ni petimi kum ni papa especially nkola omusia yentwitwi ni enokre eno ne de me nim sa start etimi kunipa ese enum na ese ni ya basabasa sana yare na me ka say ansana local cell niam bi foforo ho no ma etimi ma enum kankan but say if you chim and I say if you yam no eno ne ye chronic disease ebi won mo liver disease etimi ba nanum kidney ne sane ma nyina etimi ba nipa nanum etimi ma sense so ba nipa na no de unim say different ball game na ye omo ebinum ho a omo se naturally na nye white sa sen apra na employer naturally enye obi ate say the skin color no onye obi na ekokọ enye obi na etuntu nti ebi mo ho mo benya sifita genetic na ebi muso de na ye yellow ebi mu de naturally enye say bon na ebon da bi enye say bon na ebon ye bebi ahoma no bebi aye dui de wo a wo tie mi wo fie wo a wo tie mi ewo mabanone mesrew ebra so say wan kasa wo personal problem de na ye wo sen a etete wo ananka wo pe obi na onimu se hunimde na wabisa no 0302 216545 0302 216546 ade bempa na ha wo se hu ana se ekire wadwen so wo se hu a wo pe doctor ene no mama o afenya hello Ejanimo Isaya Mache Mejoso Yanko Isa ma se saudi ye ya mere Mama Juma Ajuma mere me so ni nya kaka Francis na emomu no eturo bi na sem di bibi hye manumu a na de se de media brobama no si agene no e da sare no ntimi nwe sade wo this a one side Edie na wudi hye wanum a ma wo se fimfim se bia me widua ana bibi sha de se dum bibi sha berisha na ha fimfim se se de media bro bibi a me sia fim okay Dr. Beyiwa no hello 0302 216545 0302216546 hello yo pacho yi ensem na no mai 0302 216545 0302 216546 wo sin issue bia Fred doctor na on chechu yeah hello hello good morning brother morning pacho dini baby afrifini en pacho FM prepare down na me kasa fi man poli person be si mu ya na tinje doctor na o se etimi ye den ne tu ma fi o parent na am kai se je ma me no bia am thinking to ba na me se down ba okay Matthias o say esi atutu no ibida say eye ade a eye abusuamu ana hello Machio yeah pacho udin ni baby afrefini enko de pacho because of kumasi obapa yetie o de ma me fun wa ma me so mo yetie o ma me de pacho me fun ikita na yelo na church it's na me so dia so face and still me similar yelo ya na me no kura okay Dr. Ebeyiwa no
Mesra wo fran mpacho doctor be yi wa no. Why? You best stress a wo fran no wadwem wo radio set no as a volume no e ma yem feedback kakra. Enti esrem wo fran lower radio set. Hello. Okay, doc. Yenko. So MS start e janumu o say ne sene femfem no. Nti eno no sa no di ade eye de ene ade cold a bo say ne ase e warm kakra be say femfem. Who say sen ye wo layers. First one ne ye be bonika say can enamel and ye den no. Na second one ne ye lighter, softer, eno ne ye dentin. Nti se u brush u twitwu sene bebre na we use hard toothbrush no brush na no ye den no ehi ese no nti ehi sene sa na ubehu se afa de nerves ntini ni ade bi wosene mu nti expose a eno sa na wonu ma de a brush no ne brush ne den anase o kaka wo kaka nso a etimi kosa layer nim den nti na nerve endings no I expose udi ade a ye hye udi ade bia na afa de wosene femfem nti eno kaka esine tutu no nso esine tutu no obisa say ultimi inherit a an ubetimi sa problem na nkasa no de it can be inherited nti bo nso akwala meba hello Mama Bacho mudini baby afrifini enti fulani ni o Bacho pese mi bisa doctor me say me say bonu takuro be 10 years ukrani o me o ma na be me yaw but ma ya enko o ma kire me nduo ma ya wo se boni ntokro wa usim takuro shempa na wo di akọ hospital oh my last me I check medical hospital mampong piapim honum no ana omo say me mfan omo ma me do say me ntwe kakra na ya no say wo so ana ma ba na o ma tu still ade ne say wo so but me ya okay mate doctor be you ano nti on hu ta fata obey you ano doc yenko okay nti ano so ubetimi a inherit said dia wo ho no ye no krese so obi wo na awusuo no ebofa nanum a etitu nesi eno no enye awusuo ye kan bibi so nyema hormonal nyema bebre u body ni release nyema bebre nti sa hormones na release e wo body nim no timima unya gum problems ni ade nyina nti eno so timima wo sene tutu na maame na ose nesi no nso yellow otwia yellow no ebi wadu ma said am kan sa ade nyema yellow na e ka sene mu e ka so utwe enko nti wo be call hospital your machines e be twi wo sene ama aye kama se bia yellow no so ye wo sene sa na etie de a eno no so de obetimi ne doctor na kasa se bia ohwe na obetimi aye whitening na obetimi aye ama na wo sene aye kama obi se nesi tokro wom na tokro na em se ye ko hospital se ye wo so abrane ntu en wo so eno so patcho on we dey message me say on san come back na onko hu om ma me nkwa homa ne so hello Machi o Machi na baso de la so apart from collection for potential I let you for check up this bonus do krama na say most of us no as discussion agindaka okay yate eno nso ye bedi hu enkomo obi si mimbisa o say Argentina a dentist for we odifi Italy. Hello, Minkomra. Hello. Good afternoon. Afternoon, no, no pastor, Pacho Udini baby. Casa free secretary to Frimpong. Okay, Frimpong, ain't you? May I say no dodo museno. Tokuro da last one, the second one, dodo one, Tokuro Park. Now they are called hospital. They are called so. Okay. Mate doctor be you ano. Doc. Empembebre no usinu tokro be ma okwa na yesi ye feeling. Ni ya feeling na feeling no atanko kam na tokro na san widen. Eno no obetimi a cheche mu. E na obi si mimisa say adenti. E na dentist no bo no den dodo. Esan say yera ba ko si ye kolebusi nchan a ye wo other places a obetimi akosho osiana. Other places na dey bebre ho. Okay. The entire dentist na nyema na e bia feeling na ade e be use ni nyina so manufacturer obi
company or manufacturing tea and no dear a somewhere juma date body to me cost rock akra. Na feeling no so cramo ya a sign drop bium. I didn't. To say ye pa, but to say I was saying because I took roti me bemunusa na feeling and suit me ya a bit me, but and say drop it. Who are feeling they say to me last for a very long time. Feeling ni we are dear ne gumuno feeling mu mi nu ube afe tokro kitikiti a feeling na motum sa na ya kese na tokro no instead no enwu na instead no kese na ade ba ko e wo insana always prevention ade ba ko e wo ho ne say tokro wo sima we bia obehun say kitikiti but ye de ya machine hu ya ye de shame ma ye hu say tokro na spread wo asie nyina inte say we be clean se bacteria na ewo mu na sa soft parts sene so be cleaning ni nyina so na all the feeling ahyem se de be ya tokro no endi inko intininim e ma ne nya se obi ye na dwen se on cleaning ni sia e de ne be on cleaning se professionally and so on hospital a ye be cleaning ni se no me ami ofia e kwan be so na metimi ye cleaning me se e ma mi nya problem ana e betimi ayi manum kankan me de anka atwa de e cleaning a enko because already no way you soon your ma bebre a manenko inti o option na so be hu dentist but said you be some say kwan ben so na wo de be clean wo se inti e say onya soft toothbrush men ko to hard one soft one and na here fluoridated toothpaste no wo market bebre and e be wo hono ma toothpaste wa wo feel say e fine men show hu use one particular kind of toothpaste because e no be use dia wa be use no hu say oh me use na pa anwumre na me twitwi mesia e kama toothpaste bo on ma use wa enche by 12 na fe wanum bo si ye mfa brush o heading soft missing ya baby a menye dua me window mpa akekamu mamfa de heading amfa ndwisi so a e be de nate wan ade ne say o se no etimi hi even you style so describing badge ni twi sana sana o se no so etimi hi no ti yesi na ehi egu enum ye ehi into you so hard badge na un hi ne more na nkete na ano fete ne de se ne menum kura nti o etepa o beto obo ase na we dey twi style be na wo se ye di twi yesi a ye di twi a be ma yesi ne ye twi ni sei ana ye twi ni sei most important is say ube protected wo gam no honam na wo ese no ho no ube bo ho ban into brush a broni be ka say away from the gum into make sure say brush gum no enko down into esoro a ube brush no from up down na odu from a ube from up down up so there be a gum no nyina no untwe nko form there esa wo ye no say gum no untwe nko form anasa untwe nko soro wo twe ama na kata esene so saa na esa wo ye no na we twitwi utachema no so very important afutuo ben na ne wo de be ma ye tiefo FIS futuo ne say and the Martin baby say mo brush twice but eno asame wo ho ne say wo enum kankan ya ko na ko hu dentist a ohwe ese obetimi aboa wo akwanya bebre so a wanka say be won say wo isa enum kankan no obe solve ama within 1 hour ebe won sa problem yetimi tu ase pa okay yetimi tu ase mame Zoe Dental ehinamo pacho ye wo Jowlu hi fasa ye wo Jowlu near Jowlu Junior High School okay I wo Jowlu no Enti mube your number is 050 5806719 science will be 050 5806719 me kra me ti amante 050 5806719 yo enti se me bana me be hwe me sin a obi mo ne ho be yesen said the American say 6 months no wo betima bo ho 250 Ghana cedis de bia me can say uye uti ni ade ye de say member de bia o na every week 6 months uye uti every week e bia be spend 10 cedis inti yanso ye de na 6 months inti sa boabo sa sika na no 6 months na de twitwi wo se said the be uti fa to nchen te said the do uti sika no eto nchen no yo me da say Dr. Dora Oforiwa Hall na ye ne no atwitwi nkomo na watu yefo me ankasa kra no memrinda me ba betwi mesin bi ai mesin me ba be yiyim oh yes 250 me de kokra wan hwa na ya sante so amam enti wonso bom moden said ye mema na bu kwase na sent ni nti no ebi akra na obi kra wonnim se anu nti na mema yimma but ideally said ye wo ye wuti hwe wo skin etwi wo pounds no
bɔ mmɔden na wo sen so kɔ na kɔtwi su